Dia pedofil dia. Oh, lucu kene batu nek lucu labid. Bahaya ya, kucing ya bahaya ya. Tiris ya, angin tiris ya. Momen. Iya. Isin ya di video malah. Bating sekil kene dulu. Turun anak-anak lo yuk. Atuh iya mau benjit kene kucing dulu. Ya Allah. Isi cerit. Nan dia cerit. Nan dia cerit. Dulu. Ih jadi letik ini dia cerit nih karena pemuda ada can gede-gede aja nih dia. Bang. Nyil. Nih dia aneh kan dia acan gede-gede acan dia sangean dia dulu siap-siap bahaya dulu guys. Aduh akhirnya orang kaman nih beak ya. Hah Chan si eta nundul bae teh ieu tah. Aduh parah ya dia. Nyen. Efek pergaulan bebas sih dia meng. Ketika ini dia. Waduh.